sebab ngedek atin, sebab melekat atin, sebab dalam keadaan gedek hal samun sayang niki jari ndek sayang dengan samun rangkul. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, ta'zimi dan muliakan ayahanda, mami, lalu Mukhtar Al-Mukarram Al-Ustaz Mami lalu Mukhtar. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat wal afiah, dimudahkan dalam segala urusan beliau, dipanjangkan usia beliau, dibarakahi majelis beliau, mudah-mudahan dimudahkan urusan dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati, ta'zimi dan muliakan Kakanda Al-Ustaz lalu Fajri. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat wal afiah, dimudahkan dalam segala urusan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah elek dakwah bil media. Lagi amin Allahumma amin. Aram beliau membe pun narak pengajian tetap hadir lagi. Yes, tetap sorot siaran ruan pengajian para al-mukarramun tuan guru Saara ele Pulau Lombok. Nendek lupa lagi Ampura Agung. Nendek lupa adisa sebekrek. Napi aran sebekrek aran. Oh, subscribe nggih. Subscribe channel Fajri Dakwah Official Dakwah. Nggih. Official Dakwah. Ampura Agung Tabek Walar nenten man tiang mulai nggih. Tiang langan aipai mami tuan. Ina tuan. Ampura Agung seketika arah ruang kekeliruan dalam bahasa nggih. Aran jamun aipai ini kesiaran pai. Wah sila nggih. Ya Allah ya Rabbi. Nggih. Anggih. Aran aipai lagu dengan manis nggih. Amin. Khawatir kedewek teh. Lagu jak berusaha doang. Adin sasugul kalimat sahalus. Nendek bae sakasar-kasar nih kita lagu jak minta pemakluman seketika saya kurang cocok nih ke bahasa halus nggih. Tabek walar dia kan. Bersyukur tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Elek jelo semangkinan niki sore semangkinan niki mau tahadir rauh tan pelungguh mencunduk. Elek majelis ta'lim az-zikra angka az-sibyan siaran tumben dia hadir lagi ya sikro ya sinatua masih kero dan sebut cari subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Elek majelis ta'lim as-sibyan. Kenal kasibian? Oh ini sasabian. Oh nggih. Paran kan? Nggih. Ia salah sopo Nabi pengendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raudhatun min riyadil jannah majalisul ilmi. Salah sopo daripada taman surga nika adalah majlis ilmu. Halakoh zikir, Mbe tahu dengan sebut kalimat Allah,
be tahu dengan sebut kalimat Muhammad, be tahu dengan sanyingkeun lalu bahas tentang agama, ieu sateparan aran taman surga. Tiang pelungguh sesempatkan diri hadir rauh ke majlis ta'lim niki, mau tu melinggih nyelepik nyelepuk nyerengek aneh bahasa Ipai anu. Nyelepik nyelepuk bertelosor aneh ni sugul lengkap. Mau dele niki insyaallah tiang pelungguh salah satu daripada yang dimaksud Rasulullah sebagai ahlul jannah, ahli surga. Saya semele tamu surga. Arab mele selapuan ami. Selapuan engki. Pira milih? Lama aneh. Subhanallah. Di mana keduaan kena mele tamu surga mele kuning saya selapuan dunia. Lagu pir kena je pira milih lemak. Lemak. Apa bek napi beda silap ampura agung ke jatuh mati lek makin niki tahu seterbaik nyawa di surah ta'ala kan celemak lagu etama surga bebeden sopuk etanda sopuk etipak sopuk etlah lain etama surga doang lamun arah pengumuman inak semeni surga tipak pelinggihin nendek semiri antih ni kan lemak nanik tuang mun mati lagu surga tipa aja kembali mun dia meling gitu dia dia mampu wah sisi itu aranja baru lalu bangun balik dengan baru lalu sakramik balik dia man puas entan tinduk ele balik mensari ele balik dia man solah impi ele keramik gitu mu takut lalu saya bilin balik dia ngendet manwaya angkat seketika menara pilihan nggih piye pade kenen mati telek niki kanca salemak lagu surga tiba nendek tabo-tabo dan mati surga tiba aja mati belo tale nggih moye nasib dia masih rayon sepergembe di sini subhanallah. Salawat sering salam mudah-mudahan senantiasa terpelungguh curahkan kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Nenek, mami, ina tuan, nggih, mau tumben-tumben ku datang untuk deriki. Baru nikah le jeruju tok ngiring abah dah. Muasar jam 4 baru ia berangkat jarin. Tang izin arah pengajian nikah le semparuh. Mukparan jaya penuh lalu jemaah ngantos. Nggih. Senuga ruun meter motor niki 160 jumlah meteran kemelayu nggih lagu endeng-endeng ya baru 180 liwa aneh keliwatan limpelai motor niki entah 160 lagu limpelai 180 ya angkat 20 lah subhan ngebut ya nikel masjid nikel lalu perbaikan jalan ia tak mancet suruh-suruh berselawat bayantih ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah hamun dek mulai lalu ngantuk zaman nikel ni sampai telpon Al-Mukarram Ustaz Fajri ya ampura Al-Mukarram masih kena laus semparuh niki lamun sampun ngantos macam niki ampur sabar seberak doang ngebut ya sampai eleh kepeleh niki kopi ya gaya menuntan dengan baju bedan tiang gas sebaik senjuluk ke embe saruan dengan jari joki baru joki jari ke aneh pemelai motor niki ya Allah mau belok ke masjid semparuh belok kiri ternyata masya Allah
Alhamdulillah. Lagu masih husnuzon dia. Oh, sang jalik bucu-bucu tahun melinggih unik dia. Masih kena dua hari. Oh, belok ke motor. Katu niki ya majelis taklim niki ne kedua le ibu niki le dua baru. Oh nggih niki wah iya balik ke motor ke dia. Ndek man tamu le niki datang sapajari. Dia menararuan jemaah niki ne. Aku balik ke bagian niki tahu noni kan. Nah sampai manusia kan. Oh, becelolon baik motor niki jauh daya. Becelolon ternyata mengoang. Ngoang dia. Masih oh ternyata luas selalu majelis taklim niki sehingga ndek keteleruan dengan padat. Penuh jemaah lagu majelis beli lalu. Ia pun sakodik ruan dah. Lagu alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nini mami tiang. Ya. Oh nggih, kenalan dulu isi ngaturan niki. Dewe Zainal Arfa nara, nggih. Zainal nggih. Asal dia ai pae ganti. Mujur jabatan sekedi betimu yang tipak ganti jog daya Seneman datang belika yang belok kiri mulen dalam tahu dia. Jauh nak tuan. Saking dalam tahu damut PT di HP Google napiaran. Google Map. Nggih. PT kena ai-pai klik ke alamat yang anda tuju salah huni. Ende terakhir. Ende nara lacak anu. Kepinter-pinter Google niki. Lagu PT kena ai-pai yang dekat tahun. Makan-makan sugul mensia dia. Subhanallah. Aneh. Ia santer sin dalam ai pae. Lagu mun semparu ja kereng keliwat dia. Kereng keliwat. Baik ojok daya maupun ojok barat. Kereng keliwat. Dan niki pun majelis kereng keliwat. Alhamdulillah teizinan si Allah Taala mau silaturahim elek jelus mangkinan niki. Alhamdulillah. Jelas nggih? Memang penting harus tersaling kenal. Ia pun searah pepatah sakena tak kenal maka tak sayang. Lamun kurang kenal dengan niki tipa sopuk dengan lamun kurang sayang menu. Lamun kurang sayang sopuk dengan tipa sopuk dengan berarti kurangan dan saling kenal. Lamun tetu-tetu dan saling kenal berarti wah tumbuh sifat mahabbah di dalam hati jiwa niki kan. Berarti ia jari tuncin makin. Kurang tante sayang niki berarti kurang kenal. Mu sayang dia. Alhamdulillah. Tumben dah nggih. Nggih. Hangka waktu sajelo pir napi niki jelo selasa kojok muncan niki di batan sekedi. Bukan niki arah peken nggih. Peken. Mau belok terseto aku ni. Nden kanggo liwat le niki tuan nike dayaan langan sekedi ngono. Mu londah-londah ni nak tuan le niki napi beli tuan ni. Mumparan tiang yang makan. Nggih. Padahal liwat. Mumparan tiang yang makan lagu salah jalur ke dia. Ternyata ia tutup. Ia pun ngelening sekedi jok niki mau tembus ke majelis taklim niki muncan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ndak pandang ina tuan di masa kode awak niki lagu beli anu. Semangat nggih. Beli semangat jual mudah-mudahan beli tetap panggil. Aru sabayat niki aru gama pret. Beli semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nah tuan, pamit tuan. Man iki zaman tiang pelungguh sangat sedih ya. Kembe musa kena menu sengaan ruan akhir-akhir le bulan Syawal, sebelum bulan Syawal pun masuk sandek teman arak elek bumi pair tiang niki Lombok niki
tiang pelunggung hanya sermina nilai televisi nggih TV tot moye dengan saling mati, dengan saling sedut, dengan saling tembok. Lagu mangkin niki ternyata arak nilai gumi pair tiang pelunggung Lombok tahu viral dengan sanggih dengan sepasang kekasih mun nina niki tematik isi mama musa nina niki mama niki adin setelang jejaan mun sawu dengan ojok dalam sumur lingkup sewang samur dalam lingkup seminggu nggih muncor malik gama mu bahasa kasar lei paik jan niki mulem bejat niki nggih muncor dengan sampai seminggu informasi niki angen niki mama kan adin satelang jejak adin sanendek mbae terdait isi dengan kiri kanan lagu ternyata Allah Ta'ala wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin sebaik-baik ruang rencana tiang pelubung dari manusia pinak tipu daya adin sat petelang napi pun arak selit lingkungan tiang pelubung niki lagu yakin betul bahwasanya sebaik-baik rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali tebeng surat alif tepeliwa julu sejelu dua jelu aman masih senang ngerukuk telu jelu masih solah penyuap empat jelu masih tahu tu bangkat lima jelu masih lalu makan enam jelu mun istirahat lebalin pendak lalu makan mun pitu jelu mun terciduk isu polisi terdait mayit niki ia kembah di dalam lingkup ada bejat nggih ia ruang zaman tiang pelungguh mangkin niki ta sebab wal musabab sebab peniki nabi ternyata arak elek niki doang tahu sebab ngedek atin sebab melekat atin sebab dalam keadaan gedek hal samun sayang niki jari ndek sayang dengan samun rangkul